Tuvugana ibintu byongeye kudogera aho Iran imaze kurasa misile nyinshi zitagira umubare mu bihugu bitandukanye aribyo Qatar na Kuwait. Igihugu cya Iran cyakajije umurego w'ibitero ku bihugu byo mu kigobe cyane cyane ku bikorwa by'ingufu. Ubwo ni nyuma yo kugabwaho igitero ku bubiko bwa gaze bwitwa South Paz. Iki ni igitero cyari cyakozwe na Israel nk'uko byatangajwe na Associated Press ndetse na Reuters. Ibitero byibasiye cyane ibihugu nka Qatar ndetse na Kuwait, aho inganda zikomeye za gaze LNG n'amavuta zafashwe n'inkongi z'umuriro. Nk'uko byatangajwe na BBC News, intandaro y'ibi bitero ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe na Israel ifatanyije na United States kibasiye South Paz gas field ifite uruhare runini mu bukungu bwa Iran. Iyo gas field itanga igice kinini cy'umusaruro wa gaze wa Iran, aho byatangajwe ko igitero cyagabanyije umusaruro ku kigero cya hafi 12%. Aya makuru yashimangiwe na Reuters y'Abongereza. Kandi ikindi ngo Iran yakoresheje misile nyinshi cyane ndetse na drone twatudege tudafite abapilote bose, ku buryo yakoze icyo bita kubarasa ku buryo bukomeye cyane, aho basigaye bicuza impamvu babikoze. Nk'uko Associated Press cyangwa se igitangazamakuru cyatangaje ko ibitero byageze ku bikorwa remezo by'ingufu mu bihugu byinshi byo mu kigobe birimo Qatar, Kuwait ariyo itunganya cyangwa se Kuwait ahatunganyirizwa ibikomoka kuri petrole. Izi ngaruka iyi ntambara izateza ku bukungu bw'isi muri rusange. Icyo iyi ntambara igomba guteza, cyo tugomba kwitega, ni izamuka ry'ibiciro bya petrole nk'uko Associated Press yabitangaje. Ibiciro by'ibikomoka kuri petrole byazamutse cyane ku buryo akagunguru kamwe kageze byibuza ku madolari hagati $110 n'N$118 muri iyi ntambara. Ihungabana rya gaze ku isi, Qatar iri mu bihugu bitanga igice kinini cya gaze ku isi LNG. Iyo ibikorwa byayo bihungabanye bigira ingaruka nyinshi cyane ku bukungu bw'isi. Ikindi, kwaguka kw'intambara nk'uko byatangajwe na BBC News ndetse na Reuters, iyi ntambara irimo gufata indi ntera ikava ku rwego rwa Iran ndetse na Israel gusa ikagera mu karere kose ka Middle East. Ngira ngo ibi nibyo tumaze kugenda bigaragarira amaso cyangwa se bonwa na buri wese. Iyi ntambara imeze nk'itakiri ya Israel gusa cyane na Iran biracyavugwa, ariko ikigaragara cyo nuko biri kugenda byagwa kandi mu minsi mikeya iyi ntambara iraza kuba irimo biriya bihugu byo mu kigobe hafi ya byose. Uko byagiye bitanga umuburo biti nibakomeza ko turasaho dushobora kuzirwanaho, nubwo bwose na Iran yagiye igaragaza ko ibi bihugu nibiramuka bibaye amacumbi y'umwanzi cyangwa se bikemera gukorana n'umwanzi bigomba kuzaraswaho, haraswa cyane cyane ku nyungu z'umwanzi uzaba warabateye. Ngiye icyo mbona ibintu bisobanuye, iyi ntambara ishobora kwaguka ku bitaro bitekerezaga kwirakwira akarere kose, kandi ikindi hakazamuka 10% ya petrole nk'uko binyamakuru nka Reuters yagiye bitangaza. Ikibazo gikomeye cy'ingufu ku isi, usanga rwose ibintu biradukomeranye bikagera no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego, ingaruka zatangiye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Ingaruka zatangiye kugaragaraho, ibintu byose mbona byatangiye kuzamuka bihenda, ariko nubwo igiciro wenda twebwe ku matike bitarazamuka, ariko rwose petrole yo n'ubundi nk'ibisanzwe bikomoka kuri petrole byamaze kuzamuka, aho n'ibiciro byatangajwe. Ahubwo twitega ko mu kwezi gukurikira kuko dushobora kwisanga natwe byatumbagiye, ku buryo nko kujya nk'ihuye uturutse i Kigali bishobora kuzaba ari nk'ibihumbi 10 mu minsi iza. Ariko ntabwo tubateye ubwoba, ikigaragara cyo nuko leta y'u Rwanda izabikoraho, icyo cyo turacyizeye izabikora kugira ngo mu nyungu z'abaturage. Ikindi twakwitega, reka tugire ibindi tuvuga kuri iyi ntambara ya Israel na Iran. Iyi ni intambara imaze gukurirwamo ibihugu byinshi bitandukanye, harimo Uburusiya, Korea ya ruguru, abo bose bashyigikiye Iran. Korea ya ruguru, hakazamo Ubushinwa, abo bose ni ibihugu bikomeye. Ntabwo ntekereza yuko n'Ubuhinde buriya buzaza bujya inyuma ya Amerika na Israel, kubera ko Amerika bamaze kwimenya. Ibihugu by'Ubushinwa na Uburusiya baba buri mu ntambara ariko mu buryo butaziguye, ntabwo bigaragaza ko uri mu ntambara mu buryo bweruye. Niyo mpamvu rero ibi bintu bizagenda gake gake, ariko bizarangira nabwo bweruye, ubu tugiye mu ntambara mu buryo bugaragara. Ngiye niko mbibona. Gusa ariko amakuru avuga yuko buri Burusiya nubwo bwose byabanje kuza binurwanurwa bivuga gahoro gahoro ko Uburusiya bwaba butari buri gufasha Iran,
ariko Iran bavuga ko nta tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga rihambaye ifite ryajya rivumbura aho ibikorwa by'abanyamerika byose biherereye, aho kano kanya Israel ifatanyije na Iran bigaba igitero kuri Israel ifatanyije na Amerika bigaba igitero kuri Iran, ariko mu kwihorera ugasanga inyungu za Amerika zari zimeze nk'iziri mu bwihusho batazi ko Iran yamenye aho ziri, bakaza kwisanga arizo Iran imirarasaho kandi ikabarasana umujinya ukomeye cyane. Baravuga ko rwose igihugu cya Russia, Uburusiya rwose kigenda kikabwira Iran uti ibintu bihera bya Amerika, ibirindiro byose birahanaha, bigasanga rwose Iran ibyungukiyemo, ikaba ifite tageti yahirasa bitewe n'uko Uburusiya baba buti mugende mukubitane aho hababaza cyane. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo nuko ubutasi bw'Abarusiya aribwo buri gukora akazi gakomeye muri iyi minsi, kuko tubyemere ubutasi bwa Mossad burakomeye ndetse na CIA y'Abanyamerika birakomeye, ariko ntekereza yuko n'ubutasi bw'Uburusiya butoroshye, ari nabwo nkeka ko ari intandaro yo kumenya main targets, ku buryo zira base militaire za Amerika zose babasha kuzibona bakazirasa ndetse n'ibisasu byo bikagera ku ntego. Ahubwo urebye nahoze ndeba nk'utuvideo tw'ukuntu muri Israel hamaze kugenda haba mu bice bimwe na bimwe ndetse na za Jerusalem utavanyemo, hamaze gusenyuka ibikorwa byinshi bikomeye cyane cyane ko muri Israel intege nke zayo nuko ari agahugu gato cyane, ni agahugu natwe ubwacu nk'u Rwanda turakaruta, ni agahugu kukagabaho ibitero bikomeye cyane bishobora kugashegesha bikakagera ahantu hakomeye, nubwo kisunga Amerika kugakomeza kwagura intambara, ariko nka Iran iramutse ikoresheje ibitwaro byisumbuye, ntekereza ko Israel itaresista kuri bino bitero, ni akanya nko kugumbya gusa tukisanga Israel itakiriho nk'uko tubivuga cyane, kwa wumva biri ikunda gukabyivuga ngo Israel ngo ni igihugu kitazatsindwa intambara n'imwe, ariko ntekereza ko ntabwo navuga wenda Bibiliya yibeshya, ariko sinzi ko Israel bavuga ari yo muri Bibiliya. Ngira ngo amakuru yacu reka tuyagarukiriza aha ngaha, turaza kugaruka mu gice cya kabiri, ariko ubwo mbere yo kugira ngo tugende reka tuhasabe abadukurikiye cyangwa se abari kutwumva bakore subscribe, like, banaduhe comment, baduhe ibitekerezo by'isesenguramakuru dukora, hanyuma turahari ku bwanyu, turahari kugira ngo tubafashe, munaduhereza ibitekerezo by'inkuru twajya dutegura mu minsi ikurikira. Nge mwari kumwe, ndi Placide, ndi kumwe mfatanyije na Gilbert. Kure cyane, ciao ciao.